hayi ilungise namaphepha awecourt sesimalungisile sozabe sikhweza udaba lwethu emthethwandaba. Kalitshaywa luvalo yini kulezinye indaba ezake zahanjiswa from bobo 2000 kuze kube lamhlanje akula mpumela yaphumayo? Kazange sisebenze endabeni lezo, sesibuyile ukuzosebenza edabeni lolo. I-evidence ababalayo during that period kayifanani le-evidence esilayo. So thina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singathathi ngempumela yokhetho simele sithathe siyise emthethwandaba. Asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into sime kanjani. Njengamagqwetha siyazitshela ukuthi amanye amagqwetha amajaji azakhangela ubufakazi, sekhangela ubufakazi azabona ukuthi bayolahlula njani lolo daba. Sekukhulunywa ngendaba ye-inauguration ukugcotshwa kukamongameli ngesonto, kuzophumelela yini njengoba sithi akuphumeleli akula into enjalo. Basikhohlisa ngabantu abasikhohlisayo, batshe kabala into zokuyenza nto akubona kola msebenzi eZimbabwe. So babesikhohlisa, banika ithuba lokuthi basikhohlise.